Ake ngithathele lithuba ngokukhethekile ke ngibonge ama Blue Nation, ngibonge liqhawe lami Ndlamlenze uKhuzani umfo kaMpungose ngokuhlabana ngo number 1 kwi top 10 yalapha kumhlobo wenene yahlukanisa unyaka iNdlamlenze yawathatha yawafaka amaXhosa ku 2025 why ngiyibongela manje iNdlamlenze bengeke ngiyibongela iNdlamlenze kusaxokozela ingxokonxoko zekhove ezimqhiliba ixokozela left and right futhi bengeke ngibongele inkosi yoMaskandi kanye neNcelebane bengeke ngibongele inkosi yoMaskandi kanye nalomfana lo owumlandeli kaKhuzani ekuthiwa uNtuntulu uDunudunu umfo kaManqele. So Khuzani mfowethu qhawe lami ngiyakubongela mfowethu uzokhumbula ukuthi ngake ngakhipha ivideo la ngasho ngathi mina ngokwami qhawe ngithanda ukulandela amazwi wawashilo lapha ku live naku uthi wena awusafune ukuhlukanisa nyaka kahle kahle nje uqedile ngalento yokuhlukanisa unyaka waze wathi ushiyela abanye abafana nababaculayo uMaskandi ukuthi nabo bathi ukuzwa itaste yalento ngahlala kulawo mazwi ke mina ngakhipha ivideo ngathi uKhuzani kahle kahle ungenhla ngezinga compared to umhlobo wenene ubuka nje nangomkomelo ozowinwa umuntu ozothatha leya position number 1 lapha yana uyabona nje ukuthi imali yamavukane u25000 awulifanele iqhawa uyifanele inkosi yoMaskandi uKhuzani Ndlamlenze ngangisho njalo ke mina kodwa leso statement asingivimbi ekutheni uma ngabe iqhawe seliwinile ebese ngiyabuya phela ngizolibongela ngoba elami leli iqhawe angeke futhi ngizwe ngomunye umuntu ukuthi ngililandele kanjani leli iqhawe leli ngukhiphile u800 ngalivotela leli iqhawe lapha kumhlobo wenene ngaqale ngakhipha u300 ngabuye ngakhipha u500 ngavota noma bengikhiphile ivideo ebeyithi asisenendaba kangako ngokuhlukanisa unyaka lapha kumhlobo wenene kodwa futhi ngawakhuthaza ama Blue Nation ukuthi awavote nami ngavota ngivotile uKhosini FM ngivotela uMjolisi maqede ngayikhipha ivideo ngisho ukuthi umthandeni uyena ozohlukanisa unyaka uyabona ke mina niyong understanda ekudala ama Blue Nation mina ngifike ngenze into engiveza ukuthi ngimiphi ebese ngikhuluma iqiniso ngingenandaba ukuthi liyaphikisana yini ne-standing point sami. For instance ngikhiphe ivideo ngathi uNtuntula uzohlukanisa unyaka oKhosini kodwa standing sami besikliye ukuthi mina ngihamba noMjolisi ngaze ngazisho nezizathu edala ukuthi ngihambe noMjolisi ngase ngiyamvotela futhi niyangazi ukuthi ngiyiBlue Nation nje yokuqina futhi umuntu nje ongijwayela kabi ongibiza ngexoki yazi bakwethu angifuni ukuthuka inhlamba kule video kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi ungijwayela kabi lokhu kokuqala kokugcina uma ngabe uzongibiza ngexoki ngoba nakhu sengikhuluma iqiniso elingalivuni iqhawe lami kodwa ngibe ngingaligxeki iqhawe lami kanti kwathi wonke amaqiniso kumele avune iqhawe lami yini ngoba akhona amaqiniso angalivuni angalithinti futhi iqhawe lami okungadingeki nje ukuthi ngishiye igama likaKhuzani lingene uma ngabe ngikhuluma lawo maqiniso lize lingene ngoba lifakwa yinina zinsha ngalento yenu yokuba nezingqondo ezincane uma nje ngenza ivideo ngakubeka ngokusobala ukuthi mangincoma umthandeni akaqhathaniseki umthandeni noKhuzani ngoba uyingane kakhulu ngakubeka kwacaca lokho ngibe ngimncoma umthandeni
ngakubeka kwacaca ukuthi uMthandeni mawufuna ukubona into enhle kuye ungamqhathanisi noKhuzani ngoba uvela agqibeke nje ziningi kakhulu izinto ezinhle kuKhuzani compared to uMthandeni efike ikwenza ukuthi ungayiboni into enhle ngoMthandeni mawuzomqhathanisa ummatanise nenkosi yoMaskandi Dlamlenze. Isho ukuthini lo nkulumo? Isho ukuthi uMthandeni usezingeni lakhe njobe sezingeni lakhe nje lokuxebula zonke ikhokho esela kade kudla khona uKhuzani ehamba ecosha ke ehamba ecosha imvuthuluka la etafuleni lenkosi yoMaskandi okuyiKhuzani Dlamlenze. Yini engingayi-understand ma Blue Nation? Uyazi niyangiphoxa ma Blue Nation, niyangiphoxa nje. Uyabona kunama facts la anjengoba enjalo engeke sikwazi ukwabalekela futhi angeke singawakhulumi ngoba phela ayilawulani nje. Uyabona mina bengeke ngalikhuluma iqiniso lokuthi uNtunsulu uzowuhlukanisa unyaka, bengeke ngalikhulumi lelo qiniso lelo. Uyabona bengeke nje ngingalikhulumi ngoba elami leli data owami lo TikTok eyami futhi le phone nalaba landele engiba addressayo abami futhi awami lama followers. Uyabona izithandwa zami lezi engitshela iqiniso noma liyangivuna mina noma lingivuni kodwa kumele ngilishe iqiniso engisuke ngilibona li clear phambi kwami njoba ngasho ngathi uNtunsulu uzohlukanisa unyaka. Uyabona uKhuzani obvious ngihlezi ngisho ngazi nifuna ngize ngisho hlezi ngisho uKhuzani obvious any competition enoKhuzani usuke kuzowina uKhuzani lapho. Any competition meke yaba noKhuzani kusuke kuzowina uKhuzani lapho. Uyabona bese ngekho nesidingo sokuthi ngize ngikusho lokho ukuthi uKhuzani uzowina. Ingakho mina ngathi asinandaba nomhlobo wenene ngoba bengazi vele ukuthi uKhuzani uzoyiwina leyani njengenjwayelo uKhuzani akaze ahlulwa emncintiswaneni. Fanele sihlezi sikhuluma into eyodwa ke manjena ukuze sizocathulisa labo nodoli laba abangazilutho abangenangqondo abagcwele la ku TikTok abanye abazibiza ngama Blue Nation. iBlue Nation lihlakaniphile, iBlue Nation linengqondo efast, iBlue Nation liwise, listrategic, iBlue Nation linesibindi, iBlue Nation linenkani. Hayi indaba zama Blue Nation are short minded. Usungadidwa ukuthi mina nje uzungibize ngexoki ngoba udidwa iqiniso nawe usukulubona. Kanti mina ngiyafana nawe ngoba wena iqiniso uhlala phezulu kwalo, mina angaze ngihlale phezulu kweqiniso. Why ufune ngenza into eyenziwe wena nento ethandwa nguwe? Uyabona ukuthi uyanginyela kodwa. Uyazibona nje ukuthi ungijwayela amasimba. Ufuna ngenza into ethandwa wena ukuze khona uzongiapprove ukuthi ngumlandeli kaKhuzani, kumele ngenze intando yakho. Uyangihlanyela, ungijwayela amasimba. Ya, ngifuna nje ukutshela zonke lezi ihlama lezi ezingibiza ngexoke ezizibiza ngama Blue Nation ukuthi ningijwayela amasimba, niyanginyela, niyangidakelwa, niyangihlanyela. Angeke ngenze intando yenu ngoba naku ngifuna ukuapprove yini as umlandeli kaKhuzani. Ngumlandeli kaKhuzani, niyakholwa lokho noma nikholwa. Kade msunu niyangidakelwa.